srce govori cijelo i još jednom me voli, ali reći ne neka živi, neka živi život svoj, ako je srećno me čini, ne moram da umrem s njom. Neka živi život svoj, ako je srećno me čini, ne moram da umrem s njom.
Ako ste se lepo krepili i malo zabavili, ja ću vas zamoliti za malo pažnje. Dame i gospodo, prijatelji golubari, dobro večer i dobrodošli na svečanu skupštinu Saveza Bosne i Hercegovine, članice Balkanskog saveza odgajivača golubova srpskih visokoletača. Kao što ste zadnja pesma rekla, iste vatra, isti žar, to je možda i kod mene, evo ovakav bolestan, došao sam da pomognem koliko je do mene, da podelimo nagrade najuspešnijim takmičarima Saveza Bosne i Hercegovine. Prvo ćemo podeliti nagrade udruženja, zatim ćemo napraviti jedan predah uz muziku, posle toga podelit ćemo nagrade udruženja. Krenut ćemo od udruženja BH14 Bijeljina. Kup udruženja. Drugo mesto pripalo je Darku Laziću sa vremenom 7 časova 14 minuta. Čestitam, Dane, izvoli diplomu. Ovo je tvoje. Prvo mesto u kupu udruženja 2016. godine pripalo je Faruku Hamziću za let 7 časova 53 minuta. Za ovo mesto je samo moment. Pošto tebi u kupu udruženja pripada ova plaketa, u stvari piše Zlatna Anka za goluba koji je leteo 10.55, to je Mavjanka, zamolit ću vas za jedan aplauz za najboljeg letača kupa udruženja. Sve čestitke. Juniorsko prvenstvo udruženja postignuta su 3 rezultata. Treće mesto Hamzić Faruk. Prosek leta 5 časova 02. Izvoli Pehar. Drugo mesto junior i društvo pripalo je Milenku Đokiću. Prosek 6 časova. Izvoli diplomu. A prvo mesto pripalo je Darku Laziću. Vreme 7 časova 13 minuta. Izvoli Pehar. Zasluženo, svaka čast. Seniorsko prvenstvo udruženja. Prvo mesto Hamzić Faruk. 8 časova 06 minuta. Bravo, majstora. Izvoli Pehar koji ti pripada, svaka čast. Najuspešniji takmičar udruženja u 2016. godini je Darko Lazić sa ukupno osvojenih 16,12 bodova. Svaka čast. Prelazimo na udruženje BH16 Moj ljubimac. Prvo mesto kup udruženja Tunjo Kopić. 9 časova 21 minut. Svaka čast. Izvoli Pehar. Juniorsko prvenstvo udruženja. Treće mesto osvojio je Stevica Živković sa rezultatom 7 časova 53 minuta. Čestite majstore. Drugo mjesto u juniorskog prvenstva udruženja pripalo je Zoranu Jurajiću. Rezultat 9 časova i 10 minuta. Izvoli Pehar. Prvo mjesto u udruženju juniori Tunjo Kopić. Rezultat 10 časova 08 minuta.
Tunji za Goluba Marijan sa vremenom 11 časova 15 minuta pripada i zlatna alka u juniorskom takmičenju. U seniorskom prvenstvu udruženja postignuto je 5 rezultata. Na 5. mjestu nalazi se Tunjo Kopić sa vremenom 7 časova 51 minut. Sad ćemo te pustiti da sedneš, pa ćemo tebe prozvati. Izvoli. 4. mjesto Slobodan Ristanić. Rezultat 8 časova 41 minut. Sve čestitke. 3. mjesto pripalo je Zlatku Miškoviću sa vremenom 9 časova 30 minuta. Drugo mjesto Stevica Živković, 9 časova 58 minuta. Čestitamo. Prvo mjesto seniori 2016. Zoran Jurajić, 11 časova 11 minuta. Njemu za Goluba Marija Kadu sa vremenom 15 časova i 20 minuta pripada i zlatna alka. Svaka čast, majstore. Evo će odluka. Izvoli ovaj zastavan pehar i zlatnu alku ti vraća. Sve čestitke. Šampion udruženja, prosjek iz 2 rezultata, Zoran Jurajić, 10 časova i 10 minuta. Izvoli majstore. I diploma. Svaka čast. Još jedno udruženje iz Orjaša, a to je BH11. Drugo mjesto senior Ismail Rustemović, 6 časova 10 minuta. Čestitamo. Izvolite pehar. Bravo majstore. Prvo mjesto pripalo je Robertu Živkoviću sa vremenom 7 časova 52 minuta. Njegov Golub Tekir sa vremenom 12 časova 05 minuta osvojio je i zlatnu alku. Čestitamo. A mi idemo dalje, došli smo do udruženja BH12 Asperčko. Prva diploma, odnosno zahvalnica koju ćemo dodeliti ove godine, je namenjena čoveku koji je zaslužio za neizmjerno zalaganje, doprinos u radu udruženja u sezoni 2016. i svesrdno zalaganje i trud pri registraciji udruženja u 2017. godinu. Molim vas, veliki aplauz za Zijada Atanovića. Izvoli, zahvalite ispred udruženja. Svaka čast. Juniorsko prvenstvo udruženja, 6. mjesto osvojio je Čandić Nermin, 5 časova 55 minuta. Čandić Nermin. Izvoli. Ispred udruženja ja ću zamoliti. 5. mjesto osvojio je Rifat Huremović, 6 časova 03 minuta. Svaka čast.
čestitam. Četvrto mjesto juniorsko prvenstvo pripalo je Kočić Jasminu, 6 časova 14 minuta. Treće mjesto juniori, Atanović Zijad, 7 časova 10 minuta. Izvoli, mestre. Drugo mjesto juniori. Ja sam sve zabrinuo da nema nikog, samo Zija ovdje da prima nagrade. Pripalo je Softić Vedadu, 7 časova 37 minuta. Svaka čast. Prvo mjesto, društveni juniori, čovjek koji je dokazao da ima još nešto kvalitetno osim cipela, kako on zna da kaže, gospodin Jugo Adem 850. Samo moja da vidimo čije su kvalitetnije. Tvoje, evo ruke za cipele, bravo maestre. Tebi je za ovaj rezultat Golubar je špicasta sa vremenom 11 časova 16 minuta, uzela je zlatnu oku, osvojila sve čestitke majstri, za let Golubar, za pekar i za cipele. Bravo majstre. Evo, sad se hoće da nam slikaš. Najmasovnije takmičenje bilo je društveno seniori. Deveto mjesto pripalo je Forić Muhamedu sa rezultatom 6 časova 14 minuta. Osmo mjesto, Jugo Adem, 6 časova 30 minuta. Čekaj da popim pehar. Šesto mjesto, Kočić Jasmin, 7 časova 26 minuta. Peto mjesto, Atanović Zijad, 7 časova 29 minuta. Četvrto mjesto pripalo je Kustičić Enesu sa vremenom 7:52. Izvoli Zion. Trojica najuspešnijih. Treće mjesto Rifat Huremović, 8:24. Evo još jednom na čestitam, moram što pomogu. Izvoli. Evo Beha. Sve čestitke, sve to. Bravo. Evo Beha. Drugo mjesto, udruženje BH12 AS Brčko, pripalo je svima znanom, slobodno mogu reći, majstoru golubarstva Sadiku Gigoviću, 9:23. Izvolite, Behar. A prvo mjesto, udruženje BH12, molim vas veliki aplauz, Ibrišević Ethem, 10:25. Izvoli diplomu, a evo i Behar, samo moment. Ethem u ovoj godini ima i najboljeg letača, odnosno zlatnu oku, a to je šarena pretpostavljena Majeka sa vremenom 13 časova 15 minuta. Molim vas još jedan aplauz za ove divne ljude. Sve čestitke. Gdje je zlatno?
da ljudi iz BH12 znaju nagraditi one koji postižu prve rezultate, koji su im u životu verovatno i najdraži, ili će im biti posle mnogih koji dođu. Jedan od njih koji prima ovaj pehar je Softić Vedat za društveni rezultat 6 časova 41 minut. Pehar, izvoli. Također za ostvaren prvi rezultat Senadu Jašareviću, društveni juniori, 4 časa 49 minuta. Izvoli, mestre. Ima kako da nema. Najuspješniji takmičar udruženja sa postignuta 2 rezultata, odnosno šampion udruženja 2016. je gospodin Adem Jugo, prosjek iz 2 rezultata 7.40. Sve čestitke. Opet hoćeš da mi slikaš, ajde. Društveno juniori došli smo do udruženja BH3 Arap Brčko. Treće mjesto, društvo juniori Žižić Fadil, 5 časova 44 minuta. Tu Žižić. Dobro. Idemo na drugo mjesto juniori. Pripalo je Kadić Faruku, 7 časova 14 minuta. Čestitamo. Odlično, izvoli pehar. Prvo mjesto juniori BH3 Arap Brčko pripalo je Smajlović Ahmetu. Rezultat 9 časova 14 minuta. On ima i zlatnu oku za goluba 12 časova 45. Izvoli diplome, izvoli pehar. A evo ruka za rezultat. Bravo. Majsko takmičenje udruženja pripalo je Kesić Hajrudinu sa vremenom 7 časova 54 minuta. Slobodno, pada da se griješ, bravo. Izvoli. Sve čestitke. Prvo mjesto u klub društva 2016. Kadić Faruk, 8 časova 07 minuta. Samo da poručim pehar, izvoli. Seniorsko prvenstvo udruženja, treće mjesto Kesić Hajrudin, 6 časova 50 minuta. Ruka, izvoli pehar i diplome. Drugo mjesto Jukić Zenil, 8 časova 48 minuta. Čestitam. Prvo mjesto pripalo je Kadić Faruku, 9 časova 06 minuta. U ovom takmičenju golub Tekir, 10 časova 11 minuta je uzeo zlatnu oku, pošto je ujedno bio i najbolji letač udruženja. Svaka čast. Izvolite zlatnu oku, zatim diplome i pehar. Kadić Faruk,
ujedno je i najuspješniji takmičar udruženja. Prosječna stvar rezultata 8 časova 36 minuta. Sve čestitke. To bi bilo sve što se tiče društvenih rezultata. Namjerno sam prvo podijelio rezultate da zagrejete svoje dlanove. Pošto bih vas zamolio da prvim aplauzom nagradite vaše dame, pripadnice lepšeg pola koje su večeras ovdje. Zatim još jedan aplauz za ovu divnu muziku. Također, ispred Saveza Bosne i Hercegovine zahvaljujemo se i osoblju hotela Jelena koji već tradicionalno ovdje vas gostuju. Vaši drugari, prijatelji Srbije, Hrvatske i drugih mjesta širom Bosne su došli da vas pozdrave. Molim vas, veliki aplauz za njih. Ispred Saveza Bosne, pošto ćemo napraviti pauzu, daću reći Rijazu Haliloviću, gospodinu, da nam se obrati. Poštovane dame i gospodo, prijatelji, uvaženi gosti, dobro nam došli na ovu proslavu. Ja želim da vas ispred uprave Saveza odgajivača golubova srpskih visokoletača u Bosni i Hercegovini pozdravim i zaželim dobrodošlicu i da se lijepo osjećate večeras. Prije nego što bilo šta kažem, imam obavezu i dužnost da vas pozdravim ispred predsjednika Balkanske unije, gospodina Radoja Markovića, koji večeras nažalost nije mogao biti tu sa nama iako je pozvan. Znači ovim putem u njegovo ime vas još jednom pozdravljam. Također i u ime predsjednika SRB Saveza, gospodina Pureševića, također imate pozdrav. Ono što bih htio reći je da je ova sezona kakva takva znači bila uspješna, možda malo više naklonjena juniorima nego seniorima, ali i to je dokaz da imamo kvalitetan podmladak odnosno naše juniore. Još jednom u ime Saveza želim čestitati svim onim koji su postigli rezultate, čestitam da sljedeće sezone to potvrdite, a možda i bolje, a također i onim koji su bili blizu da ga ostvare, ono malo sreće što im je falilo također želim. Hvala i ostajte se ugodno. Hvala, Jezu. Samo kratko. Zahvaljujem se Draganu koji je iako ovako bolestan, teško pristao da nam vodi program. On je naše svjetlo u ovom svemu. Dragan, hvala. Hvala vama. A ja ovako pričam zašto sam imao sinoć prepun koncert, pardon, prepunu salu u areni, tako da nemojte mi zamjeriti. Da, bilo je nas dvojica. Imate sreće što vam nećemo večeras pjevati. A sad ćemo preći na muziku, posle toga vidimo se sa nagradama Saveza. Može je drugo, jasno. Da ti se sve
posle muzičkog bloka koje ste čuli malo pre, vraćamo se dodeli priznanja u saveznim takmičenjima u 2016. godini. Zbog toga ću vas zamoliti da sedete na svoja mesta i da se malo utišate koliko je to moguće. Hvala na razumevanju. 2016. godina po terminskim utakmicama nije bila ni malo naklonjena takmičarima, što govore rezultati koji su postignuti. Prošlih godina postignuti su dosta veći rezultati, ali to ne umanjuje vrednost i titule ovih ljudi koji su to ostvarili. Savez Bosne i Hercegovine čine 3 opštinska saveza. Opštinski savez Orašje, Opštinski savez Bijeljina i Brčko. Ovdje se nalaze još meni divni i dragi momci. Kao što sam malo pre čuo, oni nisu imali nijedan rezultat, iako tu ima dosta dobrih takmičara. Zbog toga, molim vas jedan veliki aplauz za velike vrhunske majstore, dobre ljude i strasne golubare. Za moje drugari i prijatelje iz Gradačka. Ništa manji aplauz ne zaslužuju ni vaši drugari koji su ovdje prisutni iz drugog saveza Bosne i Hercegovine. Molim vas veliki aplauz za njih. Mi ćemo preći na opštinska takmičenja, a to je, kao što sam rekao, bilo nešto manje uspešno nego prethodnih godina. Opštinski savez Orašje seniori. Zamolit ću Darka. Darko, ćeš mi pomoći, molite? Ja ću počitati, a ti ćeš uručiti nagrade. Prvo mesto u seniorskom prvenstvu opštine Orašje osvojio je Ćorka Sanović Mevludin, 7 časova 33 minuta. Izvoli. Čestitamo. Da kažemo da Melko, kako ga mi od milošta zovemo, ima i najbolje golubaletača, a to je Mavija Kaduz, BH 11-14-72-15 sa vremenom 10 časova 15 minuta. Opštinski savez Bijeljina, seniorsko prvenstvo 2016. Četvrto mesto, Šaban Adžović Džemal, 6 časova 54 minuta. Treće mesto pripalo je momku do mene, Lazić Darko, 7 časova 14 minuta. Drugo mesto, Opštinski savez Bijeljina seniori 2016. Goran Muratagić, 7 časova 32 minuta. Bravo, Gogi. Prvo se hvataš za pehar, tako bi ja, izvoli diplomu. Svaka čast. Prvo mesto, šampion Opštinskog saveza Goran Radovanović, BH 9, 8 časova 04 minuta. Najboljih letača ima Goran Muratagić, BH 9, a to je Mavijeka jednošpica BH 9, 1.47.15 sa vremenom 11 časova 42 minuta. Sve čestitke. Dobro je da niste terali juniore, jer ne bi mogao ni poneti. Bravo, majstri, sve čestitke. A mi idemo na Opštinski savez Brčko. Četvrto mesto, seniori, pripalo je Kopić Tunji, BH 16, 8.34. Sve čestitke. Treće mesto, Smajlović Hašim, 10 časova 50 minuta. Kaška ima i 6 letača šampiona. Neću izad, neću izad. Čine gore, pehar. Iće, pravi pehar. Čestitamo.
Svaka čast, izvoli. Drugo mesto, Sadik Gigović, BK 12, 11:08. 5 vanrednih natača i 2 šampiona. Sa čestitke. Prvo mesto, prvak seniorskog prvenstva Opštinskog saveza Brčko, još jedan Gigović. Ovog puta Amir, BK 12, 12:39. Bravo, majstore, svaka čast, može jedna slika. Ovako ja pitam, da? 3 smara. Ne pitam. Posluće. Super, hvala. Najbolji gol gledatač seniorskog prvenstva 2016. godine. Tek je tu s BK 12, 30, 40, 15. Gigović Sadika, vreme 14:40. Bravo, majstore. Prelazimo na juniore Opštinskog saveza Brčko. Četvrto mesto, Ibrišević Jetken, BK 12. 7 časova, 30 minuta. Svaka čast. Treće mesto, Jugo Adem, BK 12, 9:25. 5 natača šampiona. Evo, opet prvo za 5. Svaka čast. Izvolite papir. Drugo mesto, Opština Brčko juniori, Smajlović Hašim, BK 3, 10 časova, 0:04 minuta. Ja znam da sam ti naučio da se penješ na prvom na vrh, ali jako teško iz ove godine. Stigli daži. Sve čestitke. Evo, diploma. Prvo mesto, Opštinski savez juniori Brčko, Atanović Zijad, BK 12, 10:39. Bravo, Zijo. Evo, čestitke od mene, svaka čast. U ovom takmičenju imamo i ekipnog pobednika, a to je udruženje BK 12 AS Brčko. Prosek 3 takmičara, 9 časova, 18 minuta. Pobedničku ekipu činili su Ibrišević Jetken 7:30, Jugo Adem 9:45 i Atanović Zijad 10:39. Jedan veliki aplauz za ovim momkom. Molimo sve trojicu da izađe ovdje. Jugo i Jetken. Moram sliku daj. Evo, izvolite. Tako je, sve stavljaju po jedna. Može jedna zajednička slika. Evo i Peka. Najbolji letač juniorskog prvenstva Opštinskog saveza Brčko. Pustit ćemo Ziju da ode na mesto da bi se vratio. To je tehnika špicasta BK 12, 14:35-16 sa vremenom 12 časova. Vlasnika Zijada Atanovića. Svaka čast, da je više takvih i dobro još bolje. Vice. Najuspješniji takmičar Opštinskog saveza Brčkog. Postignuta 2 rezultata, prosek 10:27. Hašim Smajlović.
Čestitam, majstore. Bravo. Došli smo do regiona juniori. Ostala su nam još prvenstvo države juniori i prvenstvo države seniori. Region juniori 2016. četvrto mjesto Rabić Zijad, BK6, 5 časova 12 minuta. Izvolite glavu i pozdravi na viziju. Danas nam to. Biće bolje. Treće mjesto region juniori i Brišević Jetke, BK12, 5 časova 22 minuta. Izvolite lepotice, još samo teka, čestitam na rezultatu. Drugo mjesto, Igović Sadik, BK12, 8 časova 52 minuta. Čestitke. Ujedno, pošto je Diksa već ovdje kod mene, da mu uručimo i zlatnu aku, stvari diplomu, zlatnu aku se dobio. Ne moraš, možda... Evo je, slika. Čekaj da ti ja vratim to. Zlatna Anka, Igović Sadik, BK12, Mavija Šrtnokrili, 11 časova 50 minuta. Čestitam majstore, bravo. I prvak regiona juniori u 2016. godini. Rezultat 9:33. Smajlović Hašim, BK3. Trebalo nam je pola večeri da se ti popneš na prvo mjesto. Svaki čas polako. Vidi se još ove godine. Došli smo do juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Treće mjesto, Zijad Atanović, BK12, 6 časova 18 minuta. Čestitamo. Hoćeš ovdje ostati pošto je prvenstvo države Zijo, molim vas ovdje, stani sa strane. Drugo mjesto osvojio je Amir Gigović, BK12, 7:46. Sve čestitke, evo pored Zije. Mene samo, halo, volan, klim pisku, halo. Gledaj, klim, da sam Ziju. Eto. Prvo mjesto, Savez Bosne i Hercegovine juniori, Smajlović Hašim, BK3, 8 časova 50 minuta. U ovom takmičenju Marijeka, BK3, 2, 129-16 sa vremenom 9 časova je najbolji letač i zlatna Anka, prvenstvo države za juniore. Evo majstre. Evo jednu zajedničku sliku, vas trojica, mi ćemo se pomeriti, da budete u kadru. Najuspješniji golub u juniorskom prvenstvu Saveza je Marijeka, BK3-2, 129-16, sa ukupno osvojenih 31,49 bodova. Smajlović Hašima. Evo ti ovako, bravo. Ne mogu ovo više s tobom. Jeste, hvala. Verovatno takmičenje najdraže mnogima ovdje, a to je seniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine. Postignuto je 6 rezultata. Na 6. mjestu nalazi se Zijad Atanović, BK12, 6 časova 40 minuta. Ti se čudiš ko da sam ja teba, ne ti? Neću više ti ja. Bravo, majstore. Samo
nije pet, to je 6. mjesto, ali vidiš kako se hvateš, da? Čudno ti, dobro. 5. mjesto, Rifat Huremović, BH 12, 7 časova i 50 minuta. Čestitamo. 4. mjesto, prvenstvo države 2016. Kopić Tunjo, BH 16, 8.55. Sve čestitke. 3. mjesto, Smajlović Kašim, BH 3, 9 časova 01 minut. Sve čestitke, izvoli mjestove. Hoćeš ostati ovdje sa strane, nema da mi se gubiš, molite stane sa strane. Hvala. 2. mjesto, prvenstvo države Jugo, Adem BH 12, 9.45. Čestite majstore. Izvoli. Pre nego što pročitamo pobednika države u 2016. da kažemo da ovo takmičenje ima i ekipnog pobednika, a to je udruženje BH 12 Asbrčko. Ekipu su činili Gigović Stanih, Jugo Adem i Huremović Rifat. Rifat je napravio 7.40, Jugo Adem 9.45, a ovo ćemo vidjeti šta je napravio. Zamolit ćemo Hurema da se obrni ovo. Huremović je partner Rifata. Izvoli, ovo je za tebe. Jugo, a ovo je za tebe. Hoći stati pored Haška, molim te. Ovdje vam šampion ovo. Stani ovdje ćeš ti stava. Kao ekipnu pobedniku, vama pripada i pehar, evo to ćemo dati, ovaj je lepši. To je dobro, čuvaj dobro, to je tvoj. Nemoj slučaj da dadiš. Najuspešniji takmičar Bosne i Hercegovine. U 2016. godini po broju osvojenih bodova Smajlović Hašim BH 3, 123,25 bodova. Izvoli majster, tu ćeš sad ostaneš. Tako. A sad, ostao nam je prvak Bosne i Hercegovine. Ovako. Ja bih voleo... Ja bih voleo da je možda večeras ovdje Katarina Šišmanović, ali nije. Postoji emisija, kako se ona zove, Ljubav? Ne. Sve za ljubav, bravo. Ovaj odgajivač, u stvari, pobednik države, otvorio je svoje srce. A kako, na koji način, najbolje onda nam kaže pre nego što to zovemo. Nemoj njega zagledaj, ne znam pa, nemoj njega zagledaj. Nisam govornik od Dragan, Alca Patruga. Ja bih želio svima vam da kažem da ja ove godine slavim jedan mali bije, jubilej 10 godina kako se takmiči. Ja ću je bolo. Dobro je tam više. U ovih 10 godina pravio sam svake godine od 3 do 5 rezultata, 44. Napravio sam 5 šampionskih kategorija. Bio sam par puta šampion udruženja. Bio sam šampion opštine. Bio sam šampion regiona. 2011. sam bio šampion države u Unom Savezu. To mi se podsjeća ove godine, to će Dragan da kaže. I moji su golbe napravili oko prilike 15 zlatnih halki. 15 zlatnih halki. Sve je to razlog da večeras iskoristimo priliku, to je najbolja prilika da se zahvali nekim ljudima koji su ih pomogli u svemu tome. Ako mi dozvolite, prvenstveno se zahvalio Peri Brdaru, koji večeras nažalost nije tu, koji mi je dao sve, u stvari prodao sve ove golbe kojima sam izuzetno zahvalan i njegovim golbovima, da se zahvali mom ročkanu Amiru, koji je konačno svoje iskustvo ugradio u naše golubove. Zahvaljujem se moj drugu Mirjanu Madaniju, koji je zajedno sa mnom radio
u izradi pripremi golubova. Zahvalio bi se Ciki, Admiru Bedašca, zahvalio bi se Aci Bijeljne koji nas je snabdjevo sa hranom, sa određenim preparatima, Miliću Markoviću koji je iz Štitara Košapca, koji sam ne zna da mi toliko pomogao. Ja mu s ovom priliku za oču Draganu prenese iskrene moje pozdrave, koji mi pomogao u pripremi mojih golubova i na kraju krajeva i Srebrnika nema niko, garantuje. Znači, zahvala sa svima i na kraju krajeva da ne dužim puno, to je uglavnom to jato koje je činilo moje golubarsku žargonu, to je moje jato koje mi pomoglo da napravim sve ovdje. A svako jato ima i najboljih odrebača, najbolje letača, zlatnu halku. A moja zlatna halka je moja Fatima. Moj život, moja sreća, što je stvarno ne mogu reći. Zlote samo su kuće nula koje se potopile od čele pa na... Kada je bila i bolest, kad se borila i s rakom, bila je samo. Nemojte mi zagreti, moram doći za prostor. Bila je samo, večera se sa mnom. Rekao sam od ljubavu za bolju. Najbolji letač dobije zlatnu halku, tako i moja zlatna halka koju neću se zvijati obećam. Neću se zvijati, ostavit ću u matici. Ako mogu sa leći. I zamolim me da moj zlatnu halku da primi zlatnu halku. Ovo je tvoje... Da sad je krenuo. Samo na kraju da kažem, ja da sam molio, ako postoji mogućnost za nagodinu i svi ovi sljedećih godina bude ovakvi razlog da se golubarstvo sliči na ovaj način, da svi mi imamo razlog da se obratimo svojim najbližima, da ujedimo saveze, da se svi takmičimo, ja budem zadnji, a zadnji. Sada vas molim da jednim velikim i najvećim aplauzom pozdravimo prvaka Saveza Bosne i Hercegovine Sjeverskog 2016. Gigovi Stani BH 12, 12:32. Kao što tradicija nalaže, molim vas da ustanete i da pozdravimo prvaka i himnu Bosne i Hercegovine.
čestitke majstori. A nama je ostalo još jedno zvanje da podelimo, a to je... Prvu kategoriju u 2016. godini osvojio je Gigović Stadih BK 12, opština Senjeri 11.08, Bosna Senjeri 12.33, region juniori 8.55. Šampionsku kategoriju osvojio je Smajlović Kašin BH 3, opština Senjeri 10.50, opština juniori 10.04 i region juniori 9.33. Neću tražiti da izađe, već mu ja lično odneti ovo priznanje, a to je šampion šampiona Saveza Bosne i Hercegovine, Sadik Gigović, 36.02 boda. Gdje ona slika na lobom, nije u svaki dan. Ovo bi bilo sve što se tiče rezultata. Svim takmičarima koji su ostvarili rezultate ispred Saveza Bosne i Hercegovine čestitamo. Vama koji niste, želimo da to u 2017. godini ostvarite. To bi bilo sve za večeras. Zahvaljujem vam sve što ste večeras došli ovdje da podržite vaše drugove i prijatelje. U ime Saveza Bosne i Hercegovine želimo vam da se bezbedno i srećno vratite svojim kućama. Do nekog novog druženja, srdačan pozdrav i sve najlepše. Hvala.
sreća o kojoj se mora pričati, moja sreća o kojoj se mora pričati. Pitaju me, pitaju, ko će da to je ženo života, moja sudbina. Pitaju me, pitaju, ko će da živamo života, moja sudbina.
put nanese opet u njega. Znam da neću biti kao nekada, ali evo sad se kunem, pa još jednom ne volim, jer usne poljubit ću ja. Ali evo sad se kunem, pa još jednom ne volim, jer usne poljubit ću ja. Srce moje nevjesne, napre i posle, na mlade promire i žal što ostane. Srce moje nevjesne, napre i posle, na mlade promire i žal što ostane. Poljubit ću ja. Srce moje nevjesne, napre i posle, na mlade godine i žal što ostane. Srce moje nevjesne, napre i posle, na mlade godine i žal što ostane, i žal što ostane.
šapsu kraj Save, jedno malo bijele oči plave, jedno malo bijele oči plave, ljubio sam na obali Save, jedno malo bijele oči plave, ljubio sam u šapsu kraj Save.